Terwyl inwoners van Vyfde Laan na elke reënbui met oorstroming sukkel, is inwoners van Sesde Laan nou warm onder die krag oor 'n halfgeboude huis wat volgens hulle 'n toevlugsoord vir ongewenste elemente geword het. Volgens inwoners is die verwaarloosde gebou nie net 'n seer oog vir die gemeenskap nie, maar dra dit ook by tot die toenemende misdaad in die buurt. Hulle beweer dat verdagte persone gereeld by die perseel saamtrek wat die veiligheid van inwoners bedreig. Verskeie inwoners sê hulle was reeds slagoffers van diefstal en rooftogte en glo dat die verlate gebou 'n beduidende rol speel in die veiligheidsprobleme wat die woonbuurt ervaar. Die gemeenskap voer aan dat die saak reeds herhaaldelik by die Tsansebani plaaslike munisipaliteit aangemeld is, maar dat hulle klagtes tot dusver geen daadwerklike reaksie ontlok het nie. Gabby van der Merwe het met inwoners van Sesde Laan gesels om hul bekommernisse eerstehands aan te hoor en ondersoek in te stel na die uitdagings waarmee die gemeenskap daagliks te kamp het. Horizon Media is vandag in Poustien in Sesde Laan en die inwoners van hierdie straat het 'n probleem met 'n halfgeboude huis wat verskeie ongewenste elemente lok. Ons praat vandag met Juffrou Olyn wat haar ervaring, haar storie saam met ons gaan deel. Ek is Felicity Olyn. Ek bly in Sesde Laan 21. Ek bly al 'n paar jaar hier. Ek kan dit nie meer hou nie met die dinge wat hier by die halwe huis langs aan my aangaan nie. Ek is in 2019 byna verkragt in my huis. Ek het in die malhuis opgeëindig as gevolg van die ervaring. Daagliks kom sit die skoolkinders, hulle gaan nie skool toe nie, van laerskoolkinders af almal. Hulle kom sit hier langs aan, word dagga gehoor, dit word dwelms gebruik. Ek mag nie praat nie. Ja, ek bly ook in Sesde Laan en hierdie huis is rede tot kommer, want nie net is dit 'n veiligheidsrisiko nie, dit is 'n trekpleister van misdaadaktiwiteite. Mense word aangeval, mense word geroof en dan hardloop die betrokke seuns in die huis en dit is ook 'n gesondheidsrisiko want mense kom van ver om hulle kinders hier te kom strooi. So ja. Ons het 'n baie groot probleem met die halwe huis in Sesde Laan. Dit word gerook, dit word geroof. Baie talle mense word geroof in die straat in. En die mense kom daar uit die huis uit. So ons het al stappe geneem om die mense te sê, kan julle nie at least die huis toe maak of demolish of 'n ding. Nou is hulle nog steeds. Daar is dan net so. Daar is 'n groot mens wat langs aan die huis bly en die vrou word getester elke aand van die mannetjies wat so elke tyd net daar sit en rook en klippe gooi op die vrou se dak. En dit is 'n groot mens. Hoe maak ons as 'n community hier in die straat van Sesde Laan? Niks. Die vrou is nog steeds daar by die huis. En daar word niks gedoen nie. Help ons asseblief man. National Assembly Speaker Thoko Didiza has rejected the Democratic Alliance's request for an urgent parliamentary debate on South Africa's water crisis. This is despite millions of South Africans facing dry taps, unsafe water, and prolonged supply failures. The President promised Parliament that a national water crisis action plan would be ready by the end of March. Information obtained by the DA has now confirmed that no completed plan exists. Parliament's duty is to hold the executive accountable, yet the Speaker has refused to even allow a debate. The DA will now pursue the President's broken promise through the Executive Undertakings Committee. We demand the immediate publication of whatever plan exists, together with clear responsibilities, funding, targets, and deadlines. Water is a constitutional right, not a communications exercise.
Captain Ivan Magerman, the District Head of Corporate Communication in the Namakwa District, participated in Radio NFM's Meet and Greet program hosted by Robin Lee Milford to raise public awareness about the offense of voyeurism and the important role communities play in reporting such crimes. The discussion was prompted by a recent arrest in Steinkopf, where a suspect was apprehended on allegations of voyeurism. The incident served as a timely reminder of the seriousness of this offense and the need for communities to remain vigilant and report criminal conduct without delay. During the interview, Captain Magerman stressed that voyeurism, which is the act of secretly watching a person, is a serious criminal offense and should never be dismissed as a prank or harmless behavior. He encouraged members of the public to report all incidents directly to the South African Police Service by contacting the Crime Stop number on 08600 10111 using the MySEPS app or reporting the matter through the SEPS NFM help desk. He further urged community members to allow law enforcement agencies to investigate reported incidents and cautioned against conducting private investigations or circulating the names of alleged suspects on social media platforms. Such actions may compromise investigations and unfairly prejudice individuals. Captain Magerman concluded by calling on communities to continue working in partnership with SEPS to combat voyeurism and all forms of crime. He emphasized that timely reporting, responsible conduct, and community cooperation remain essential in ensuring successful investigations and the effective prosecution of offenders. Jan Foster, die huis vir bejaardes in Posmasburg, nooi jou uit om deel te wees van 'n spesiale fondsinsameling op Sondag 26 Julie. Geniet 'n heerlike steakbraai met 3 bykosse en pudding vir slegs R140 of kies 'n boereworsrol met pudding vir R50. Wegneemetes is beskikbaar vanaf 11:30 op Sondag 26 Julie. Plaas jou bestelling voor 21 Julie by Ronel Dippenaar. Kom ons ondersteun 'n goeie saak en help om 'n verskil te maak in die lewens van ons bejaardes.